komplain. Makan malam komplain. Tidur komplain. Esok pagi bangun komplain. So wife cakap, baliklah, Last berhentilah. department mana? Ha? Last department mana? My last department was stroke department. Okay. Jaga orang-orang yang kena stroke. Yeah, that was my last department. And then, sorry. My last department pediatrician, sorry. Oh, okay. Kanak-kanak. Sebab saya ingat lagi time tu, wife saya mengandung, and then lahirkan anak, and then saya lah jaga ward kanak-kanak. So, tapi my son at that time, okay lah, Alhamdulillah. So time tu bila pilih nak berhenti tu berat juga. Sebab berhenti kerja, tinggalkan bidang kedoktoran, kerja kat UK pula tu, gaji lumayan pula tu, balik ke Malaysia, tak ada hala tuju, tak ada masa depan, tak kenal siapa-siapa. Ada seorang isteri, ada seorang anak, 3 bulan. So that was very difficult lah. Dia ambil masa lama juga tu. Sebab saya decide nak berhenti bulan 2, saya betul-betul last day saya kerja kat as a doctor bulan Ogos. So 6 bulan tu, masa yang memang buat calculation lah, okay, berapa banyak simpanan yang ada, balik Malaysia nanti nak belanja berapa sebulan, nak duduk kat mana kan. So start from zero lah. Tapi apa vision you ketika itu? At that time, I nak buat bisnes lah. Dah ada Sebab plan lah bisnes minat, apa? Tak ada. Tapi minat nak buat bisnes kan. So decide nak berhenti tu Februari 2017. Last day Ogos 2017, betul? So 6 bulan tu, I remember apa yang saya buat, saya beli journal. Kat journal tu saya buka page pertama, saya tulis. Saya ingat lagi, saya tulis, siapakah orang yang saya nak jumpa? Kan? Sebab tak tahu apa-apa kan? And then ada beberapa, tu topik utama lah. So adalah, saya tulis 36 nama kot. Kawan-kawan yang buat bisnes, kan, nak dapatkan idea. Lepas tu ada juga idea bisnes. Bisnes apa nak buat? So tulis.